Inovacije nisu više samo dobra ideja. One su preduslov za opstanak, reči su sudije Johna Broderika iz Oregona. Neophodno podizanje stepena profesionalnosti i potreba za modernizacijom i promenama u radu doveli su do uvođenja potpuno novog radnog mesta u srpskom pravosuđu, sudskog administratora, odnosno menadžera suda. Kao najviše nesudijsko radno mesto, menadžer suda zadužen je za organizaciju finansija i sudske uprave. Veliki deo odgovornosti i zadataka predsjednika suda prenosi se na menadžera, koji zajedno sa sekretarom suda čine operativni tim u upravljanju sudovima. Menadžer pre svega radi na unifikaciji rada zaposlenih i traži najbolje i najefikasnije rešenje u radu. Naravno, menadžer pomaže oko finansijsko-materijalnog poslovanja, bezbednosti, predlaže unapređenja zaposlenih. Sa 1.500 zaposlenih na 11 različitih lokacija u Beogradu i 50% svih predmeta čitave Srbije koji se upravo ovde procesuiraju, glavni zadatak menadžera suda je da upravlja ovako velikom i ozbiljnom sudskom mašinerijom, da bi se sudije koncentrisale na njihovo glavno profesionalno zaduženje, na suđenje. U svakodnevnoj komunikaciji i da kažemo čestim sastancima, predsednik odobri predloge menadžera i prebacuje neke poslove koji nisu baš, da kažemo, sudski poslovi kojima se bavi predsednik. Pravilno korišćenje visoke tehnologije poboljšava kvalitet pravde i efikasnost suda, ali i povećava poverenje javnosti u pravosuđe. Da bi se što brže i jednostavnije odgovorilo na potrebe korisnika, ali i olakšao rad zaposlenih, Prvi osnovni sud u Beogradu je razvio nova visokotehnološka rešenja. Novi web sajt suda štedi dragoceno vreme i građanima i zaposlenima. Kalkulatori sudskih taksi, zatezne kamate, praćenje predmeta, informacije o veštacima i sudskim tumačima, vađenje uverenja sada su dostupni klikom miša. Postoji neke online aplikacije koje pomažu strankama u postupku da planiraju i vreme svoje i troškove i da imaju neko, ajde da kažemo, predvidljivo samog postupka, da znaju koliko će koja operacija u sudu da traje. Zgrade suda nisu imale adekvatan pristup za osobe sa otežanim kretanjem. Napravili smo servise za olakšan pristup sudskim zgradama. To je u saradnji sa košarkaškim klubom u Kolicima Dunav. Tačnije, to je bilo na njihovu inicijativu i uz njihovu nesebičnu pomoć, jer su oni dosta pomogli u obučavanju naših zaposlenih kako da asistiraju. Mi smo to kasnije proširili na starije osobe sa otežanim kretanjem, trudnice i da kažemo majke sa decom u kolicima. Saradnja pravosudnih organa Republike Srbije i USAID-ovog programa podele vlasti na unapređenju efikasnosti sudova jasno je ukazala na potrebu za uvođenjem pozicije menadžera suda u srpsko pravosuđe. Zajedno je i kreiran opis ovog radnog mesta koje je ušlo u zakonska i podzakonska akta. Idući korak dalje u svom radu na unapređenju i profesionalizaciji sudske uprave, program podele vlasti i Pravosudna akademija organizuju niz obuka za menadžere, koji su već sada postali deo pravosudnog sistema. Rad sudova u kojima su upošljeni menadžeri sudova je postao transparentniji, prosto otvoreniji. Vodi se briga, posebna briga recimo o suđenjima koja su u fokusu javnosti, odnosno za koje je javnost posebno zainteresovana. Takođe, način, zapravo kako je organizovan protok dokumenta, odnosno sudskih spisa u sudu, doveo do toga da se naročito u nekim postupcima primećujemo da više nema zastoja, odnosno da se predmeti brže završavaju. Efikasan rad na rešavanju skoro 600.000 predmeta utuženja infostana prema građanima Beograda najbolje pokazuje koliki je doprinos i uloga menadžera suda u organizaciji posla, kao i uštedi vremena, novca, ali i ljudskih resursa suda. Ukupno se nakupilo nekih 1.500.000 predmeta. Sjećate se, 2009. smo imali jednu veliku akciju naplate dugova bez kamate uz oprost troškova, prinudne naplate i tako redom, gde se toj akciji se odazvalo 80.000 korisnika ili polovina ukupnog broja protiv kojih je ikad podnet predlog za dozvolu izvršenja. Protiv tih 80.000 korisnika treba povući ukupno 600.000 tužbi. Što znači da je jedan, eto ako je bitan i prosek, znači da je jedan
korisnik za taj period od 10 godina bio tužen 6, 7, 8 puta. Mi ćemo sada spajati predmete po poveriocu, tako da će i sudski izvršitelj, kada bude išao na teren, ići kod građanina za svih 7 predmeta odjednom. Ideja je da u toj konačnoj fazi sudski izvršitelji idu kod građanina po pitanju svih dužnika. Znači, da li su to javna komunalna preduzeća, infostan, parking servis, distribucija, elektrane. Priznanice infostana same po sebi predstavljaju izvršne isprave i ukoliko građani ne plati račun u roku od godinu dana, infostan se obraća direktno sudu i traži naplatu svog potraživanja. Infostanac je kao poverilac koji ima najveći broj predmeta u sudu obavestio, i to pravnim, znači putem, formalnim putem, da zbog toga što su građani poštovali te sporazume, izmirili svoje dugovanja, povlači 594.000 predmeta. Čak i pre nego što je Infostan počeo sa ovom akcijom, sud se već organizovao i pripremao za rešavanje predmeta koji se odnose na dugovanja komunalnim preduzećima. Sud je prečistio svoju bazu podataka, predložio isto Infostanu i zajedničkim naporom su došli do ovog broja predmeta. Tada smo mi, normalno, tu nam je mnogo pomogao menadžer suda, našli neki najbolji tehnološki, tehnički, tako kažem, način, pa smo sa Poštom, to je javno preduzeće Pošta Srbije, koji imaju zaista takve tehničke mogućnosti da nam tih 594.000 rešenja koje je trebalo otkucati, odnosno 1.200.000 rešenja koje je trebalo da uradili za mesec dana. Sud je ustanovio da bi samo pečatiranje i lupanje prijemnog štambilja trajalo između 3 i 6 meseci. Zbog toga se sud opredelio za opciju automatskog prijemnog štambilja koji unutra ima ugrađen datumar. U automatskom pečatiranju, štampanju, insertovanju i izradi novih koverti Prvom osnovnom sudu pomogla je radna jedinica hibridne pošte koja je za mesec dana uspela da odštampa i spakuje svih 600.000 rešenja. Kada smo obišli pogone pošte, ustanovili smo da možemo sa njima da napravimo saradnju na štampanju obrazaca rešenja. Pošto su to tipska rešenja. Prvi osnovni sud je za rad na ovim predmetima angažovao 180 sudija. Svaki sudija je dobio po 3.300 predmeta. Radeći prekovremeno i vikendom i uz pomoć stručnih saradnika, sudije su završile ovako zahtevan i obiman posao za samo 10 dana. Ovi predmeti se nakon dostave dužniku arhiviraju. To su, što se tiče suda, završeni predmeti. Oni idu u arhivu i onda se smanjuje onaj broj predmeta u kojima se nastavlja postupanje i nastavlja sprovođenje izvršenja, a mnogo je lakše raditi sa manjim brojem predmeta. Sud sada može da utroši više vremena na druge i kompleksnije predmete. Zajednička akcija suda, Infostana i Pošte dodatno je približila ove 3 institucije koje sada imaju redovniju komunikaciju, što doprinosi boljoj saradnji u budućnosti. Građani u veoma kratkom roku dobijaju informaciju da je pokrenut postupak prinudnog izvršenja, da je doneto rešenje o izvršenju, samim tim znaju i na koji način će isto biti sprovedeno, odnosno na koji način će dug biti naplaćen. Dobijaju i pouku o pravnom leku, odnosno mogućnost da izjave prigovor na rešenje o izvršenju gde mogu isticati sve ono što je u njihovom interesu i naravno garanciju da će sud u kratkom roku po tom prigovoru i odlučiti. Unapređenje unutrašnje organizacije, jačanje timskog rada i intenziviranje saradnje sa spoljnim institucijama su samo deo posla koji obavlja menadžer suda. Rezultat ovakvog rada je i ova uspešna priča o efikasnom rešavanju 600.000 predmeta za samo mesec dana u kojoj su svi pobednici.